Msakazi, urhulumente wethu uyasiqhatha kwinto yonke uba ungazuqaphele because sonke sive senza ubhabha abancinci apha. Urhulumente, bonke abantu baserhulumenteni bazawusela, bazawuhlala bambemane bonwabe batye kwale mali yeCOVID. Kanti nale nto ingathi kubantu abahluphekayo, abantu abahluphekayo bazawuhlala ngohlobo ebebehlala ngalo and futhi yonke into izawuba ngohlobo engalo. Indijabulisile kakhulu into yenziwa umongameli uba kubuyelwe ku-level 3 ngoba thina abantu asifuni kumamela into ekuthiwe masiyenze. Nangona nje umongameli ethe makubuyelwe ku-level 3 bakho abantu abasazawuqhubeka bangayilandeli le mithetho ebekwe ngumongameli. Into yokufaka kwemaski ayisakhathalelanga tu. Sifuna ukuthi thina well done kupresident, wenze kakuhle yinto ekudala nathi siyinqwenela betinarha. Kwicala ke lokuthengiswa kotywala kakade thina singamatinarha besingengaba bantu abanxanwa kakhulu, so uright wenze kakuhle umongameli. Bengekho enye indlela urhulumeni wenze kahle ukuthi asibeke ku-level 3 ngoba abantu sebefa ubuthaphuthaphu and futhi abantu abanaki amamaski abawafaki and benjalo nje futhi bayathanda ukuhlangana endaweni eyodwa bebaningi.